dan long kaba sisok. Jadi berlalu kita empat lagi out ke Nongstoiñ Social Service Society Tiehsaw Nongstoiñ aka arpisantrik ubnaya iaiong kala iyo ban pli paidbah no eka projek kabala tipkum ka felicitating agricultural resilient measure northeast kabasaw nakabanta ki nongrep ban rakhe eka International Year of Millet yakani ki jingïalang ayo ban pulong hapoh ka hall jong ka NSS hati Tiehsaw Nongstoiñ hakaba Most Rev Wilbert Marweiñ Bishop ka Nongstoiñ Diocese ulalong Kongsan ryngkat ka jingïadonlang uba Swer MCS Additional Deputy Commissioner ka WKHD District Symbud Kongsan hakatei ka sngi la jinghikai ru isya ki nongrep bakintip kumno ban tyngkai ukrai balaong ba utei ujung thung udei uwe ni jingbam ubakan saita makabanta kun bin rio khamtam ka koi kakhya namar uirap shibo ni ki bapang shini ki badan blood pressure bat ki we Hadirin ketua kanipor bala Plie ya Diocese Nongstoiñ house name Arajan Rio la establish ya Nongstoiñ Social Service Society kumbaran kabalang kasim tentang haki kampung roy tempat ya keinlang salam lingba bun kita mission ke jingkai jinglang jistat lingba school di colleges di universities bat ki jingkai jingshatri yang kakwat kakyang bat yang kiwe kabalang ru ka snow through but as no too shy, but don't come. The commission. Kabanikhat, the social apostolate. The company jingïalang, the paidbah, the social work. Yakni the social apostolate, hal international level, we done the organization, kabanikhat, the caritas, internationalist the national level jong India. Ngidon the Caritas India India, Caritas Germany Germany, but kiwe. Ngidon ru kum kine ki regional level, but ngidon ru ki diocese level, ngidon ru ki social service kum Nongstoiñ Social Service Society, SSC Shillong, JHDS join, but Bagdil Hatura. Lingba dari katnan rekam, kabalang katmu, but banyara jadi badan kam, banlong employed. Planning empowered haki bynta rakhe katmu kan tentu yang real lingba di developmental programs rakhe migrant parent India child rights advocacy community development livelihood management skill training environmental protection mental health disaster management but kiwe Kimbang ikilu kimbang belum PF kimbang kata kimbang kemudian kedo kemudian redmi kelendu amlok dan kimbang itu kimbang ubu kata muhajir bukan makau umlong singten kalau lo ketika frau ya kibriu badani kimbang sini kimbang bibi tin rei kiblet pa ya kimbang ngai jong katei kibalong mingkat kibalang tai how cry mingki from indati from negative indati from nongrep kalau dalam tai nama belai nama content jong katei mohiri content jong protein but fiber ilonti belai beriu habubang habu dan bibi dan sini umpami kamlong itu berbau sebagai le bang ya wata le keju keperten Henry kalomba wata basrai bul fiber but apa dulu cuma bul fiber satu conversion
Kemudian yang ketua nutrisi siapa terkomite kepada bentuk siapa industri kalau suki jai kamu kerja mas berbuat nak kalau kesyuk di bisnis nanti untuk boleh prai dalam perjumpaan berbiang dengan kalau ini kesenangan berkuai ini kesenangan berkuai kalau kesenangan sebagai saintis aku percaya kita amat berjumpaan berkumno belum penyahap bat kejilong sama percaya ke pemerintahan atau rakyat bat kelak berkuai di way hukum kita berjumpaan apa ikwa banyo aku percaya kata kejisngan apa kita food security ikwa banyo aku percaya kejisngan jong berjumpaan ladang isi berkuai way yang dihitung food block jumpam berkentang ko hak percaya benong isngai ini ngalang semua kalau tek kebagian tam dari